uthi hayi ingene i-CV yomfana. Ingene i-CV yomfana sengiloke ngiyalandelela ngiyapressa-ke imanager yakuleya department phela ukuthi imconsiderishe noma kungathiwa nje umsebenzanyana obhedayo imconsiderishe kodwa as long as nje ukuthi uzoba nento stable asebenze enkampanini enama-benefits yabo ngoba phela angisho ungithembisile udala ukuthi nje excuse me wa-right empilweni. Awu mina naye bheka sofaka amaringi angithi usho njalo udala. Uthi hhayi-ke nangempela kumfana angene enkampanini angene naye kusho ukuthi vele wayewumuntu wayekhuthele-ke nje wakudala nangesikhathi sisafunda e-high school nase-tertiary vele bekanjalo owumuntu okhuthele empilweni. Uthi wangena-ke kule position engacacile ku-junior position wangena waphusha nangendlela aphusha ngayo wazimisela wenza namakhozi amanye enziwayo ngaphakathi up to a point whereby within a year umfana naye bese-rank-aphile sekwi-supervisory position kule department engangimfake kuyona. Kuthe makuphela unyaka loyo angithi khumbula phela ukuthi phela ubabazi lo njengoba esukele emakhaya bengenayo indawo yokuhlala. Wathi mefika la esilungwini wafike wahlala nami ngiyi-breadwinner la endlini ngithenga ukudla mina nginemoto sihamba ngemoto yami siya emsebenzini mina engifaka upetrol. Khumbula phela ukuthi naleya position yena vele abekangene kuyona siyibiza ngeposition encane nokusalayo uyahola imali la eholayo iposition encane kodwa okusalayo ekugcineni kosuku usoloko emisa ngokuthi nje incane imali ayiholayo incane imali ayiholayo incane imali ayiholayo akangenzeli lutho. Akangithengeli lutho akangidodesi nganex ngisaqhubeka lapho la ngangigcine khona ngiyatotosa phela ngithi mina nguBob the Builder. Ngiyatotosa ngithenga ama-under ngithenga amateki ngithenga wenani ngithenga izinto ezimnandi la endlini ama-long weekends aziwa yimi ukuthi makuyi-long weekend siyaplana siyagoduka kanjani ama-holidays abalulekile aziwa yimi. Lalela uthi hey ngamtotosa umuntu wayiqanda umuntu hey waphilisa of life umuntu wa-rank up umuntu waya kuma-supervisory positions. Hayi sa-celebrate kwamnandi kwanje ngathi hayi nami ngizothola i-break ukuthi hhayi-ke lo muntu-ke manje sekahola kangconywana phela nami it's my turn ukuthi ngitotose for all these years bengimtotosa phela lo muntu. Cabanga ukuthi silando 6-7 years manje sijola nomuntu wami kumnandi ku-stable awu si-happy yabazi si-happy siphethene kahle futhi. Uthi hhayi-ke zihambe iy'khathi-ke abe nama-plans-ke uyagoduka-ke manje nasekhaya seka-responsible-ke uhambisa nemali ngoba seyingconywana imali ayiholayo kodwa la endlini usakhala ngako ukuthi-ke manje yena phela usasanda kuhola kahle usasanda kuhola kahle so okuwukuthi njengoba esasanda kuhola kahle akakobi in a position yokuthi enze zonke lezi zinto sisters azilindele. Hhayi uthi hhayi zihambe-ke iy'nyanga-ke sehola kahle zihambe iy'nyanga uthi yajika incoko yathi incoko-ke manje yabuyela back yakhumbula ukuthi wayewuthole kanjani umsebenzi yabuyela incoko ekutheni hhayi-ke manje-ke sithando sami yabona nje base-right angihola kahle sengifuna-ke manje uthi nje ngenze sure ukuthi ngiyaqala ngiyaseva-ke manje ngangikuthembisile ukuthi ngizokulobola. Yeah right. Uthi hayi inhliziyo yami ithi ndondondo uthi nkosi yami usakhumbula ukuthi wayengithembisa into enkulu kangaka. Uthi hayi ngivele ngihlisa umoya nami hayi ngilihlisa ikhanda eligxabhayo ngilithatha ikhanda eligxabhayo ngilifake right phakathi inside kwi-deep freezer ngiqhubeke la bengigcine khona ngitotose ngithenga amagrosa ngenza yonke into ngikhokha irenti napetrol mina mzukwane ethandile ngalelo langa uyokhipha 1,000 rand athi angi-ede ekudleni la endlini. Lapho sidla expensive la endlini sidla ko-Woolworths sidla amakhathi ezinyama ezithile siziphilela kamnandi nje yena vele akhipha 1,000 rand njengoba ukudla kubiza kanje. Uthi hey malwandle lalela angiqedile njalo. Uthi mahlayeni umfana-ke manje usekayisilomo nje emsebenzini abantu bayamthanda uyinto efamous angazi ukuthi uyi-famous ngakuthini uthi like njengoba bengishilo-ke mina ukuthi-ke emsebenzini ngumuntu ozifakela ikhanda phansi ofocus emsebenzini angihambe ngiphume ngingena ngikhuluma izindaba kona wonke ama-department angisiyena nje umuntu opopular ngipopular ngoba ngizozitholela ama-merits wami nama-promotions wami that's how popular I become mangabe kuma-staff meetings or kuma-staff awards. That's when people get to know me ukuthi oh uye lo angisiyena nje umuntu oqinile ohambe ephume ngena. Uthi hayi kubaba-ke akapaqe njengoba setholela le management position usaziwa yonke indawo enkantini uyisilomo kephi uyisilomo ukuma-committee athize wama-socials omantontontoni la emsebenzini nje uyisilomo nje uyinto eyisilomo nje everywhere uyinto nje ephuma ingena nje enobusele popularity somehow enginga-understand ukuthi ubuza kanjani kodwa ngithi mina hayi
angimyeke Nkosi yami azizwise uma ngabe kumsebenzela le ndlela ayiyona, it's fine angimyeke. I cannot ukuthi ngimphoqe phela ukuthi ngoba naku ngamtholela umsebenzi bese ngithi akabehave a certain way. Akabe uye, it's fine. Uthi aqhubeke kumuntu wami Nkosi yami abe uye emsebenzini. Uthi nini kuqale kubikwe izitori manje, uthi uyazi ukuthi uma ngabe nisebenza kwi-environment eyi-one, iy'ndaba ziyahamba nje zikuthole noma kungathiwa uzifakela ikhanda lakho phansi kangakanani, ufocuse kangakanani emsebenzini wakho, awunaka kangakanani intweni, kodwa nje zikhona izinto ezizohamba zihambe uzizwe nje ungazibizanga zizele nje kuwena. Uthi nini ngizwe kuthiwa ujola nenye ingane eyi-intern. Cabanga ama-interns, abantu abafika only 6 months enkampanini bahambe, seyajola. Uthi kuthiwa uyajola uzibanibani, uyajola uzibanibani. Uthi hhayi ngizithulele ngingayikhulumi ngingambuzi ngingathini, nalapho ngizwa khona futhi ngingayilandeleli. Uthi hhayi kuthiwa uyajola. Uthi hhayi-ke sifike isikhathi sokuthi ahambe lawo ama-intern, iphele internship ahambe ama-intern, hhayi ukuthi cwaka. Uthi hhayi-ke mahlayeni. Uthi ngibone ukwenza kwakhe ubhutizi ukuthi hhayi-ke uyabona-ke la noma ngingangatshelwa umuntu wakho mekashintshile kukhona olunye unyawo lempungusha aseshaya ngalo, angeke ungasoli. Uthi Malandla waqala umuntu wajika umuntu. Waqale washintshiwe. Lalela ithi kwaqale washintshiwe. Yashintshiwe emfaneni. Walanda igama umfana. Mind you mina ngisathenga ukudla la endlini. Lo muntu sekahola kahle kodwa yena mangabe eholile akanqeni ukukunika i-R1000. Ukudla kubiza kangaka sidle ehulisi thina. Sidla into eziphambili mase sizikhipha siya kuma restaurant a-class ngoba phela nami ngisebenza kamnandi. Hey. Washintsha umuntu. Waqala wagqoka izikipa ezinegama. Waqala umuntu mangabe kuyi-weekend waqala waney'ndlela aseqala ukuyihamba yedwa manje mina engingazazi. Ngithi mangibuza umuntu ebhizi ayina kwi-weekend ngithi nami ayine sihamba sonkeni. Athi hhayi I'm going out with the gents. Uthi waqala kwanda ulwimi lwama-gents la endlini. Kancane ama-gents. Nini ngithe mahlayeni ngithathi ngisabheke lo. Hawu umuntu sengizwa sekhuluma ne-language yama-golf. Ayibo, so udlala nama-golf wena, so hamba uthi vele ngiyazi ukuthi emsebenzini ikhona i-golf club and it's for networking most of the time. Basuke ey'nkampanini ey'nkulu whereby top big managers they network, and uthi I know ukuthi as well enkampanini engiyisebenzelayo mangabe kunama-meshes wama-team amakhulu like ama-rugby meshes, ama-soccer meshes, sine-ensuite ey'ndaweni lapho edlalelwa khona lezi zinto. KoMoses Mabhida, koMbombela koba sine-ensuite nje yenkampani. So if wazi abantu aba-right and uthanda izinto kulula ukwathola lawo mathikithi because isikhathi esiningi especially lawa ama-soccer, isikhathi esiningi abelungu bakhonze i-rugby. So uma kuthiwa nje kuyodlala i-soccer ngaloyo weekend loyo i-club ethile ama-club amakhulu ayodlala, uthola ukuthi la mathikithi nje bongabe uzisondeza nabantu abathile uyakwazi ukuwathola, uhambe uyidlalela lapha kuma-ensuite uziphuzele utshwala obubizayo uyidlela ukudla okumnandi. So umuntu wamuseka lapho shiqe phakathi inside. Usazi abantu abagudla ngalowo mzila. Nami kade ngafika well-ke angisiyena umuntu okhonza izinto-ke nebhola nama-sports angiwakhonzile. Kodwa angikakaze ngiye mina self lapho. Umuntu wami kodwa sekashiqe phakathi inside. Sekahamba lezo zinto ubabazi. Nini uzwa sekuthiwa hayi ikhampani ibhukhe iminibhasi kuyiwe eMbombela kudlala intontontoni, kuyiwe Moses Mabhida kudlala intontontoni, kuyiwe FNB kudlala intontontoni. Uthi abuye manzi edakiwe, abuye happy umuntu ubona ukuthi yaze yamnandi impilo, yaze yamhambela kahle impilo ekugcineni. Uthi ngithiza nendlebe, lalela useza nendlebe kanjalo nje wena awucofa u-like lapho, cofa u-comment. Ubhala ubhala i-comment lapho eyakhaya. Awupresse u-super thanks, ungiphe nje super 14 rand nje we-airtime yakho nje amabo ubone ukuthi kuzokwenzakalani. Okay, right? Asiqhubekele ndaba, ake siye nayo ku-part 3. Ngifuna ukuthi uyizwe kahle ungasadli.